entertaining ting na pegun chibai tu ni I program ding na alung lu thoi ma sigik dop ichai the weightlifting to kisaya kalsang zo na toy he ya unaw pa Pauginsang Khongsai oma aman kha he angonga o namule na thei mai diwa gold medal bala hiya unaw pa Lalsiamding to ahiwa amau kha ni una gold medal abalawa unaw pa Lalsiamding a hi le turina ilaka hong telthei kia ama kha atam joina ithi na dinguna yang tam Lamka house pu thang khosuan mung tupapa ahia tunina amau tigel ilamka hon toy sangu le iminam te min hoi na hon pe hi manuna akipahpih ma maya tuna sang to houlimna sauloina inedi sang tuni honoi tangnon pek thi jagina natunga kapa thu kon gena ama spending na ken self introduction sauloina kon ne amo nang to kisai bang to na ko sang naw hia iki houlim namun bana na family to kisai ken khat sauloina nan gen dem tuni lamka tok ten hun hoi phat pha ki holim na thei di pha ap juvin lamka tok te chonga jong ke pa thu kain sein ke hi le community Pauginsang Khongsai a hin kapa min hi le seilal Khongsai hin kanumin boinu Khongsai hin ke ho hi uchami gate ka hivin pasal thum le numei nga ka hivin ke hi aneu pen ke hi chule di phaili na cheng ka hivin kazim ki chipne hi le monum village gym a hi nang khatu November kha zalam je ko ina social media ko le kon namu khawa mo gold medal ding to ba lana hiu chi te bang akithia hiai all Indian National Powerlifting Competition chi khamo e koimuna amale goa mo o no hiai khabang chi banga batel khathe powerlifting competition di hi au masang lehin state hin selection na izina chi state selection adinga chu ke to diding hi state champion hi nive kan hon ta na chawa chela chu ke te ni powerlifting hi national adi ke ti phale all over India hi phale hin every state I gold medalist ho zo si an pui do na gold medalist zo si ki te je ten chela ya dinga chu Manipur adinga hi ke to diding hi gold medalist hat pen te melena hat pen kai han ja chu adang ho jong hung kun thau naw chu la chu hi jong le adang hong kun hola chu khangdong lang ho dia chu ke te ni bon kala na Manipur adinga hi le hi selection to again no Manipura gold medalist to na hi ja kwa kha automatic awaya dia selection nga angal chi dan automatic jong chu hi plus selection jong chu achumam kitna October 26 a chu selection type Manipur championship bench press championship na la dia chu ga chi hona la dia chu kani ni hona gold medal kan la ke hona Manipura panina bangza khong na phazuwa le Manipura ko na hi mi 98 hiya na master lang ho jong min na master ho cho te lang ho hiya na azole cha class am na sub junior open to senior hiya na open to num panthei azole master 1 2 3 tyang ke hin nangla nang category kha banga kg kya hi minus 59 kg category junior minus 59 nang category kha mi bangza khong na ki dem mole ke ho category hi junior hi 16 mi somle gup na aji chu every state akuna gold medalist so hungjong le piti sai di ha aha lo chu ala lo diu het ale hung lo jing na che ban le ka PR hi ka personal base hi ka pi masa jiu within che personal base coach ten het jina to ke bang chu competition ka chi di competition ka chi ma sango 1 week ma sang vela hi ka ranking ke theina ranking ke het banga chu mind game jong mi ke chim jana mi ahung tam lo kha le tia tam pi ji jong um jina la chu kya jong ka coach ten hi hil lo e wanga amun ka lhon bai hil panona like every state akuna mi hung di jong le akiging chalo ho chung lo tho ti chu tong ma ya na vakwan naw kha no a state in on sponsor ya ikele no mi mal khong an sin na khong om ya to sport hi academy am ko government sponsor na academy am lo ke ho hi ke hon ka ke pu do na e wanga chu train bhara ko ke ppn ko government e nung pi ke ji di ti dan deu type khat min te ne wa chu ai wa ki nung mu ke ji lo na e wa train a chi sanga chu ke to di ding chu ala dinga gin sa han ja chu flight ticket ka ka ona flight ticket ka chi hon na chu chu ke ma ho ona ke pu do amuna wang chu amuni hon le a championship bolte a state te chon amuna umna dei pi wa na ke jong le mi ke tamji walen chong chu ke to di ding
lại cho công hôn lại cái một thời gian lâu ra hotel cho mà cái book cái gì hả na cho abona ai man cái sen tí đi cho vậy thì reimburse bằng mà lâu đi ra rằng lệ lâu tí đi chứ đi chơi hiểm mà bồi mà mày no sportsman te igam sunga hichakimol mi te kha government khanak taka ahonit kayu kha athuai ma mày mo to he gold medal wala hi china he na gold medal le banga cash prize song pai khom khongom ya sport hi khen khat ka clear num khat cho mi tam tai national level lai chile sumuding dana mi gin chan na ewanga thilzo si apen atop hi masang hi sumum point na ki wa jong hi world championship wa ko na cho cash prize na azole world record break wa di ko tam kit ana 1,50,000 euro chichu ei ho sma dia tamatam na chichu ya ewa chichu hlun taka cho national hoi chia ai le chun cash prize ima cham lo na medium lo sen de bo at least asia championship bo velai cho cash prize ho khone khatum nem bang cho gin chat ma kela le state in jong mi ni khat pi me theina jong le tu ta dia cho nai lo ti di cha lo mo nang lap kg bang za ba to mai ei gold medal han sang na ya le national record 120 kg ya na bench press 120 kg ga ball na eva ke ma on PR chu 130 kg ya na which is atamatam national record sangai wa chu tu chung ka chi hi piam thakhat put notice ki moi ja chana like kia hi Asian championship ading ai December dia Hong Kong dia selection ka muzana August eva nga to national adi pen hi October date 4 acho notice anta do panuna November le competition date ja ke Asia championship adia ki gungpa cho ka weight ka kat nai lo ja cho ka weight ana tamna la dia cho ka weight cho thakhat akan kat la ket na chi ja cho ya bu ho 4 weeks 3 weeks or 4 weeks or masanga hi ka weight hi at least mena 61 akoi di katina 3 weeks before competition a hi ewanga chimasanga cho ka keng kan kisuna ka keng gu ke pilna zima ka chipna chinadinga cho cardio ka bol theta lo cardio ka bol thelo le ka weight ka chiba ka plan pa cho hung buitain chi cho ka weight ka kala theina cho ka calories intake ka su hlom ngai na calories intake below 1000 ka koi chon ka thil le cho hlomal hom ta ima channel lo ta banga kem ket na tha jongum lo ja cho ka all pr jong ka zo ke zita lo inten ke sun piha ki hlinlel na khat tabang neya ko ki umna zo lo dinga ki gel ewanga cho competition ka chiwa cho ka weight ina ka pa do din na sana cho 61.500 ka hinalai na so air bu ho ka ngol jing tin airport a jong cho bu to ti ka ngol ja ka gel wal na subway ko thil ka ne in ka thil ne cho ka weight ka lo dik ka nup ja cho at least for few minutes ka gel kil aphat the kha le ka tia ka ga ni na ka ni cha ka ga lu la ket na toilet la ka chen ka so ka kam ka so ka lu la na so competition masanga ni thum kai mu thei ke lon tin le competition dinia cho tha chaw wal ta na saudi jong ki ging chalo e cho bible ho ka sema weight ka te chai ba kanu ka ke taw sa na phone ka bol ni ka ke taw sa chi jawa cho competition ni ko na ho jong ka taw ji I feel it competition ka bol di wa cho I feel it ka khut ai tha mo ka tai ka bol jong le tha lo khe na tai bol le ka tha lo che wa pathin ko ka taw in tin pathin lung sit na zala hin ten abula cho 110 ka bol na 110 ka bol le hung easy ewanga cho ke sanga hat zo khat om ja cho 110 ka bol cho 112.5 kg bol khat na ka cost novin chepa chon 8 pha lo ne denga cho ka kg he 117.5 kg asu kalna 7.5 kg hung kal cho hung ha sa thau in ten ewanga ka taw ke den ten ka bol ke le ka zo ke na se jawa cho national record de ka bol ke da pathin lung sit na zala ka zo na tu chung chu ka weight kat chu bui lo le new national record break di dana ka ki gun he zai wanga expect bang lo ta khong ki su kha ja cho ka khut lai jong hena na ja cho national record chan ka bola new national record ka break zo lo ti da cha in training khong la ko ya in na bol sakale training hi monum village sima ka bol inna diding to ka wang hona phat dan he state me cho na ke te ni champion ka yon abula cho state champion me ka yon ba chu kazim neihte win
ai cái tên này support hon đàn nín na free ai cũng sa hon gym cho gym ko fee 1,000 cho cái họ cũng na hon na eva gym free ai cũng sa u amon rằng lung sit tai e ga trick cái độ gym cho cái tên này bang bang cái ball hon giang na gym hi mulnum village mà cái chị ba trong cho free cái chị này lại weightlifting chị khá hi cha si gik khong hi cha và mok dop le kha adom nge lo de kha boy hoi piom hi mo hoi chang an no adop dan kha pai dan om hi mai thi cha na tung lam na koi tu kha i second bang za khong ai de le cái hoài weightlifting lo powerlifting hi na weightlifting cho snatch to clean and jerk hi na cho overhead press hi na mo cho cái hoài powerlifting za powerlifting a jong achum chumum squat bench deadlift na tu chungai bench press pen hi na bench press championship bench press championship chu bench a kilometer na chu a weight chu i khut china ilu chungai lo chlai pen ai tai ki koi su lai judge step phat lo ta chu judge ten pia a side dewal chun 2 second ho zo phale press ati the na eva lai 3 second chan be lai ke koi na zo phale chun all ai tai ki son tau ket kilum i khut chawa ke son na okay ai le to powerlifting to weightlifting chi kha chi tuampi hidani bai mo to nagain bangina ai weightlifting lam lanang bangna chele weightlifting hi tiger gym ka chip lai chu kana ball zina youtube a kana vet zia china tia ahar khanum beta Lalsiamding Guite khatna zo phale North Korea te ahar khanum ke in 56 kg category ama te nya ko ka vezin ama te ni lawa jong Russia tia khat ka vezina chila kuna chu keima le keima kana lunglu ja kana ke train zina zo phale weightlifting hi blue star ka kailaya hi kunjarani devi ka simdo khana so chilai kuna chu weightlifting kan he tai wanga e ball podium lo ja chu ni khatong le dewa form ke choi pha chu weightlifting hi ka vet jin tiger gym ka chu ewa e holanga gym hoi weightlifting ke chitna thei hi lo na thing kha se dia ji chu weight hi lu chunga mi to phale a koi su ki de phale se hla ngai na chu e ke train na chu e holanga gym hoi ta ball thei lo ja chu ke koi su phale lai ke koi ket chu phale ke koi su ji ke su khan injury chance tamatam plus ki ke jong ke su kha mun ka dop la jong ka thu pi mun na chila chu kana hat chu 100 plus kana zo na e wala chai puido de anom le pathinung sit na zala ke se phatne lawa efm khatbe ki te beta aji chu ke ho category adinga hi olympic gold medalist pa kun 162 or ka se kilo le 172 kha zo hi de chu la chu when I was young ki hat thau ti de chu chilai ta dia chu ke e ma ki train dinga chana aina puido di omlo zia cho anaki den kha ti dia he zana weightlifting cho ka thanum chu to jong ka thanum e wanga ke ka khut lai ho ana zia cho ki bol thelo ineu lai cho anaki bol hele anaki chizom hele naki kha thei de to hi ki chapang telo academy azam kyum thei telo ti pm tin coach ngai wal na weightlifting cho e tun la nang e coach chi em ai ke trainer kwa khongna ni ale trainer chu ka youtube phime hana ke to diding hi coach te ko ma jong kom hon point coach te ko ma kem na chom hon vet kai theuna eva coach te ko ma hi tukum state championship kumbula ka chi hon chai zawa gazipura dia upia ka chini dio ba hi national ading a hi coach te ko ma ko mungai na la chu chom hot ka gom hona chi zawa chu inla kong pot do hana ina ke le ke ni ke train hon ban le ke te ni bo ka ke train hon ba chu ka result hon hoi ja chu coach ten jong to championship pho om ki de phale e ko su talo na lai chung ke train bin ti vel na a seva langa kom deu de sa jong ke te ni langa ke train hon le ka performance hon hoi zo ja chu langa ka ke train den hon coach chu youtube to google hi mai na e tha han ma nai chi kha chiang mai amo e tu na kg bang za khong dom zo din na ki da bench press a hi ka PR hi 130 hi na equip a khu ka PR 150 hi na to ta bol tho chu squat a hi classic a hi ka PR hi 175 equip a hi 200 di de chu equip half equip a ka bola 195 kg ka zo 200 chu ni khat ka struggle hi jana so full equip a hi 200 plus hong hi tamai thei beta ke try khana lo na ji chu equip ko ke bol kha ji lo ke bol wang wal na ji chu bol ha ban ten bale deadlift a hi equip classic ke adinga ke bang ji chu deadlift a equip za dan ka thip lo ka het lo na
deadlift phải 200 chum na dop dan by deadlift cho tu lao min tin cho kai to na deadlift zong ye a ball dan chum sumo stenum squat ipha conventional mana frog stenum ma chum ma ke ai sumo he jana sumo sten an dop di sumo sten pul te kal ha ka ke kai ti dom na ke ma dia chko pha ka sa pen ti dia okay hey training le workout khong na bol dan mo den na nage na gym khong ai nang a dan khopa ba en kai na hi na che mo wai na i wai la kai cha tu ta na le cha pai to sel lai ne wa gym to ka gym nei teu bin elung se dan cho gym ve kol di dan to ba jang ei koi jing na free ai ke chip sa lo cha u lo wa free a jong ki chema ban le amuna jong personal trainer adia jong kala personal trainer jong cho asum amon la jong la pi lo sum ka mu cha ke adia ka ke koi jing hin ten azole supplement jong la ko ei zu sa ke do na lai na elung se dan cho ke ma ke to del de ke ma le ke ma ka ke to del thei thim tho cho chi ma khona aji cho azim jong free a ke kon supplement jong ka zu ke azole mi jong personal trainer kala ke le khara chu ka za kham de ka mu ji tho na supplement ka zu na pa jong he kala na ji pai afelin na amin lawrence in ten tua amazon bodybuilding championship ma chi di jana supplement hi mi asanga hlom zoi pi na ke mana tung ka ke del thaining a chu azola ken jong mi dang na pi na za sanga hlom zo ka pi thei ken na example like whey protein hobang chu 6500 7000 ti hobang ko 5000 vela ka pi thei na aji chu kala na pan aman ne lo di khoba ko ke pi na jo ken jong atung tam lo ke da khomi ka pi ket na ja chongum le aji choi holang he pi ha ine yu to jong ke tu be se nai lo ban le i chip na lai na supplement hovel sang sa gilang hen cho de cho a jing jong ke chip pi ha ke chong am be lo tin ja cho mi adi gel na ta ko ma cho en atung ne tam lo hlom cha cha ga pi the chon mi ke thu pi na jong hi a dia jong pha na chi cho ka gel ten to bodybuilding chi mo ai lamka lak khonga he fitness chi khong ki ngai na zo tak hin na thi tua hi ne khat hong khang to deu ta cho ewanga e ho hi i tha siven na gym hong kon deu 1 week 2 week a bol deu chi phat le chun bol pe ta lawa to bu aji cho they expect to get result in a month or week to abang powerlifting abang cho ke a hi gym kana ke ji hi zana powerlifting chu tu kumin pan jong leng e holang hi tun ke abang chu 200 ka zo chona le e amon a bol deu hapta khat ta bang a bol deu a bol vai le like ke bol zat bol do zo dia ko ki king chaw na che pha le khun amo kho alung thimung khila jin ten che pha le khun anga jiuna bale bodybuilding a jong hi diet poimo wal na amon gym kun di du in langa du ne deu thau me pi me junk food tam ta ne deu che pha chen gym hung kon deu result mo deu chu hi thei lo na lifestyle hi completely change ngai cho result mo ni ngai powerlifting ya lang bodybuilding jong le ke jong toi kan ko te to jong bu kan ne khom ji lo na an hem ho ne chom ke ne chom cha cho e man i phat e pi ta pe lo wai le chun bol lo di jing eva fitness me me ya cho pia a bol wai cho kho lo na ba result mu ta de ti wai le cho phat lut ba bodybuilding a chuna phat lut ba le powerlifting a jong training ta ki zomai bol jing lo le powerlifting bang cho 2 weeks ta bang off la leng ka tha chon na kim jing ne cho cha cho ki zoma na training bol jing ai na ai holang hi i nang la i kumbang za khong nei panina hi to danina i workout khong nei ale ke kanewa phat ana fitness lang him kana thanom na sport lang boxing kana ke chip Mary Kom Boxing Academy kanom na che cho kahong po dole kanun ka training ho genkhia sa walen na che cho a sol num talo ka van ro si jong amun langa den na chawa cho langa hi le khasim ka continue inten chawa cho sakhup ko malam ka ultimate ne hera amho ko ma ko ama ko ma ko ga chi boxing ka zel kit na so mixed martial art chom hat ka zel kit inten like self defense ade be aphana pasala denga cho boxing zelo he
chu zawa chu gym ka kichip ta ko ma chu weightlifting kan bol na weightlifting ka bola chu zawa chu all la kong chi to gym ho ka kuna boxing ho ani nia ka kop khom le le na aji chu thil hi I bol tam lai chana phai na tun boxing mang chu hoi dewa gp di leng to hi a basic ho bona ke ta ki gp thei de na hoi dewa ka ki train hat na na le weightlifting zong hote thau ei pui do di ho piam training ei bol video ma hoi dewa mi ve kai dim le chu a thum dan ki he ta ja chuna thili I bol ta mai le chun cho na bol lo leng tun weightlifting bang na bol lo leng powerlifting ka het lo de cho weightlifting kan bol ya powerlifting kan het cha cha thili I bol zo si hi biha lunglup ta I bola I top lo na le chuna ke jong kan yala chu kanu te ni support pointin top in katin sport lang hing bol da leng to achlai chi kai kamu ket lo din na cho ta bang chen ten thil tupguhnate le Kuhkalna khapoi mo hi chi kha lang mai mo to hei all India kidem na khaya yon ok nahi maya hat pen hi na kha vatung nahi maya mo nalung sima bang mahleh hi mi mana hei bang medal gold medal India pumpi kidem na kha nang hei pamu nahi na mo nangai to na bang mahleh ka ngai to na chu kipahwal aji chu Gazipur UP ka chiwa hi medal muri chance ka nei na e wanga chlaya chu ka squad dep hi lungji lo intin lung chang ko bol je wa chu judge stand a dei lo na chu no li fe piu la chu wash out ka hi kamin chu a nui pen am na at least nui pen na adang ho chun top 5 for inum jong leng squad da chu abona ka no li fe pi ju wa chu ke a chu ke sim thei ta lawin kamin chu nui pen am na to ai kamin achung pen a hungum chu ke a dinga ki pa wal na chule Gazipur azang chu ka coach te thu ka man ha chu number ka thil bol di ho ka live di ko mon ei bol pi wal ke jana na ke ma kana ke sun lo kana ke sun bal ji ti diam chala chu 170 kg squat ka bol na la chu ka dep chu hlung lo tin no li fe pi eva ke chu hat kana ke sa lai ja chu pe ha 180 ya direct a jump kala le ka coach sen chuma ma chu bol kin na bol chai pha le next a jump bol the ti na wa kana ngai lo cha chu kana tan den kha na eva tu chunga chu coach te thui man le pa pe na so na coach te thu ni lo mon ei advice ang le phya chiza the zo in te ti khu a het cho a het na khat na yo na ya ko tu chunga jong cho mo thu ka mana mo thu thui man le pathin lung sit na zala pathin lung sit na to stanung ki lung to imin top a hu mai le mo jong ke pa una e jong ke pa inten aji chu Manipur hi thing thing se dia akhang dong lang ho hin nupi lang hon medal la jin au cho je chu mo contest podium ji lo na to akhang dong langa hi medal amulo akimulo na hi Manipur ten shot thota na mo jong chai ke pa jeng tu chong ka china wa jong khangdong a chi zo si la ke tu di thing bo medal ka mu han na ke ti ni jong ke pa han nan cha Manipur chau hi lo adia ka e Lamka mi tia dia kha thil ki pa hoi ta ka ya ki pa hoi pen ma hiai banga lunglut khang no mo khang thak to weightlifting hina powerlifting to kisai bang mo lunglut te thei to khian thei khen khat bang chita bang lunglut ha dia apoi mo chu na training hila serious event lang training na bol vai le mo bol loin to ke jong mi advice speeding thei chana success ka hinai point ke pan ai advice wang hi point he jong le na thil bol na long chu hoi den bol min lang powerlifting lang lunglut na hi vai le mulnum village ma hong ben lang ka bol dan hong be ben lang na bol num bai le bol ben lang kan correct theu aji chu coach lawa chu powerlifting ki su khana chance atama tamjing mi deadlift ka bolin tu chajim ka kun ta poi ti jong ji chu akong aki su na jiu na abale bench press jong khoi bo phal a bol dan he technique tampiu men na squat jong hia YouTube ho hidin ve ben lang training na bol bai le ching thei tain I go lift lo di khat pan atam bol bana ama jong tam bol go jing tium ji na I bol thei zat comfortable tai bol thei zat bol di azole Instagram to WhatsApp azong nanu bale nei text ven lang nei text vale nei hi ven lang na do nu mu chune nei mo do ven lang ji nei dong le chen a bol dan ho kan hil jing theu na mi I het na khat mi pi do cho e ya dinga lo thin na hi na chi ja cho ke ya jong ke het na ho ke nei do num bale nei do num chan chune dong ven lang training hoi den bol ven lang zule sa ke chim lo den na ke jong kan ya wa phat a zule sa ka ke chip lo
talap sikhar hoi mi lang tu chana kani lo na jai kadam theina hi pathin lungsit na zala kadam thei ti di ha hoi dewa ikichip na lang pang hi ki zom thei ti di cho ki tham ma ban la bang china pai to jil na so male ma bana hi ke a hi Asia Championship pen hi Hong Kong a pen December a pen na ka ki su kha na ji zong hia bale financial ji zong hia na chi ja chu ka cancel sa za na February a ko Kerala national la mam kit na to Kerala di pen ko squat bench press deadlift athuma hia na chu chila dia ko hoidon ki prepare in ten keng jong e khot jong hung da min ten pathin lung sit na zala zo pha le March ka sei khel lo le March or May a ko Asia Championship mama di hia na chila dia jong ko hata ka ki prepare di chu hiza hoidon ki bolin ten aji chu tu chung kai Asia Championship en ka cancel sai ka coach se jong lung hanguna e banga ke ma kanup lo la chun mo jong ma cha a force num tin ten di lo na ja cho ka coach te ka ha proud feeling ka nei sa ke theine ding a chu amo ka ki su pa ka ke pa sa ke theine a jong chu ha bola ka bola tu chung Asia Championship pen cancel sa jong la kit a pen hoi do ka bol theina chu na ke train ngai e ba cho ka dam do phot ngai na kipa hoya I houlimna le no ma tom na pen ding na to I houlimna te ba na mo nagen be u thei to na line to kisaya ent te kyang a hei banga poimo hi na chi om lai bang non gen dem a khat na pena pathin ko hi poimo pen na jo pha le na nu le na pau na zai mi ba inu te pa te phat theina bu chan ke ti hi le si chonga thil lo pi pen hen na ke jong chlai chan ka lunoi ka pu te nei taw pi na zal kanun ei lung sin na za kanun ei taw pi na ho zal hen na ke hi kamin lo pa hi a thi de kun nge nge yin phat theina bu in na cho phat le ka pi jong chlai ka pi jong he a thi de kun nge nge yin phat theina bu ke en na chu ho ji jong heding ka gen chain ke tu ni chana ki chima ka chia dam thei ta cha ke su khalo khalo hela na ka ke chip jing thea tu national chan ho ge ya a khat na kong ni theina he am ho taw na zal le am ho lung sin na zal le mi ke het kha lo chan hoin e gel khon ho na e lung sin ho ji I ding ka gen chan ji ja chu zule sa ke chim lo wa nu le na pa teo zawin lang lung sit men lang hoi deun na bol na lang chu hoi deun bol le chun le kha sim chau hi lo thin na hi ana tun ke a jong le kha sim di hi jong leng sum ke seng zat ma mai ke seng din ten na ja chu na bol na lang hoi deun bol le chun ni khat le lo thin phat le pun lab a ke mu di ti ha ke jong tun sum na hi jong leng hoi da ka hung bol jenga kong lo thin tau pe le ni khat le kham ham dia kan mu thei na sum dia kan mu thei ja chu bol na lang ha bol chi le ha pan chi ding in na bon ba kain tip le het sa hi ki pa hoi ma mai to unau pa Pauginsang ma gold medalist hi all Indian National Powerlifting Competition na to hi ongongo khawa ok zo hi I houlimna hi ting hun sak dinga to unau pa Pauginsang Khongsai na hon gen bangina Hiai tan vatung thei na dia kha tep le muam ai kile taksa hoi taka kem bille kukal taka apan na te je ka hiai tan vatung hi chi theya hoilo na unau pa di ding to ngei bangleng hiai banga lo chinna apala ku kha ani to kuna ki pa pi thu athakina ipuanga hiai bang din mun itun thei na dinga to hon gen hiak thil tuamtuam Kuhkalna le thil tuamtuam te poimo hi chi kha athakina i thei dinga tunia I program hi ting chakdi ki pa